90-14-15 күннергер чурапчылуугар Александр Федотов атын сүгер спортивный комплекска Сахар Республикатын физическая культура онна спорт үтіләк үләхеті Российская Федерация физическая культуратын түйгуна Николай Петрович Федоров сырдык кәрегер оскола састақ оғылырго республиканская волейболга күрек болан аста. Опсай күрекка арас улустаттан сүрбі қаманны кыттынылылар. Олар истергер 11 кыргыттар, 19 улаттар командалары кыттынылылар. Опсая сүз тоған кыттачы көн көрістілер. Манна үйә бүлі амма өліғмә усалдан мә қаңалас жүкускай көрат татта, онна олықтақ жүріпчіл ұсырыттан күсті командалар бір сала мұхындылар. 2 күн тыңағынақ ойну үчіге сыты бұғыларда, қағылақ ұғыла командны ойну болла. Николай Петрович туһунан кыратыгырда тахато. Николай Петрович осколага веренер сылларыттан сагалан спортунан тумнахтык жарыктамыта стол теннисинен онна волейболунан улус сборныйгар республика сборныйгар аню хилжибута Дальний Востокка тие күрәхтәһәрәтен стол теннисигер волейболга оглорго республика сборныйгар. Кенники спорту олагын аргы оңостон идең оңостон спортивный үлехет болбута. Онна спорт школаныга үйрәк управление тыгар әлбәксылга оғы спортун тәриячинен үлеләбите оғыннук. Бу баннык күрәхтәһиләр кассылактан теренен хагалабыттырай. Бастакы Николай Петрович керегер итылбыт күрәхтәһи 2011 сыллакка кини олохтан барбытын кенниттен болбута. Эпекке тен олоха мактал. Волейболга бир сыл жарыктамыппыт. Билүүгө тамалканга баражыппыт. Антон бо ханга бастыгын чырып жагалып карактаха аны бо бир хатолакпыт. Бүдәһи күн баһарсылах кирсилерге бастыгы онна 2 болар эннигер уаттарга ылы стар татталуга онна чырыпчы командалары көн көрүстүләр. Уын әресіләк кирсилер түміктергер Семен Андреевич Новгородов атын сүгер чырыпчы ортос куатын командатын оғылыра кыйылақ тағыстылар. Чырыпчы командата ордук белемнәк боларын білдерділер. Кассылактан волейболдан жарыктан агаты? 2-19 сылтан бигеге өппес. Қанна күрәхтәһән кәллигити? Владивостокка өз месе обуд Дальний Восток 2 агыс-9 сылларга онна бу хадурхата Благовещенстан келиппет. Онна бу күрәхтига бастыгы месте болот. Бу китәрәһәңгә тәһәр белемнән нигити? Благовещенстан келиппеттен хас 3 иген ой жаркынды була. Эпекке тен олоха мактал. Кыргыттарга өлөкмә онна чырыпчы улугун командалары әресіләк кирсиге ақсан бир-бирге болан ылжачылар ордук ыгытахан кахатахан командалар олық чарылға білімнақтарын білдерділер. Үгіз долготулақ әресіләк кирси түмігер чырыпчы командатын олыра Дмитрий Петрович Коркин атын сүгер спортивді школа кыргыттара үчүгө білімнақтарын кыйга жулурдақтарын өсө түгір бігергеттілер. Бу волейбол тренерынан жарыгыр быкыт касыл болай? Үлеләбитим 10 сыл болла, школа-интернаттан агалан үлеләбитим, онны уже билигин үлелии жабыт. Бәгат ситихилерге туһунан баһаста кепси хатто. То бу команда туакка открытие сезона Кубок Стер кадем болбута, 6 халлагаларга нагатстар чорохторугар. Оноттон онно мирнее каяммыт бастыга месел буппут, ол кенеттен рыча улхам возрастка 5-6 халлака Дальний Востокка турнирыгар тындага барамыт бохотурдагата бастыга местен алан калбиппит. Николай Петрович Федоров биргөлеләбит, бирге ойнобут табарыстаргар улган мактаданбыт. Николай Петрович Федоров сырдык кәрегер болбут республиканская волейбол күрәгә ордук тахымнактык асты. Бу курдук ураты кие аты өйләргә мунулубакка, хас бирди ого үтө холобур бола турдун. Арактан чугастан кәбит алҗиттар сынала биристерләр үрән көтен таркастылар. Кыттыны бут күрәктәспит огларга өсө өрдүк сидиләре. Школьный звонок вновь